reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV 29. Ni ibihe byiza, ni igitondo cyiza, ni umunsi mwiza ndetse n'intangiriro nziza z'ukwezi kwa karindwi. Nkomeza kwifuriza ko mwazagiramo ibihe byiza, mugahirwa kandi mukaronka. Ni wa mwanya mwiza tugenda tubabwira byinshi bigenda bivuga muri siporo. Ni umwanya twavuga ko ari amakuru y'imikino. Hari byinshi biba bigenda bivugwa, hari amakuru abagenda cicikana utagomba kuba wacikaho. Icyo wakora ni gukora subscribe kugira ngo inkuru yose dushyizeho uhite uyimenya. Tukunze gushyira inkuru kenshi kandi gashoboka, by'umwihariko mu masaha ya mu gitondo tuba twateretseho inkuru ya mbere, ukagenda umenya ko umunsi uhagaze ndetse nuko ibihe bimeze neza cyane mu makuru y'imikino. Ni byiza rero ko wagira ubuzima bwiza, ugakora siporo ndetse ugakurikirana n'amakuru agiye atandukanye, ariko ufite ubuzima buzira umuze. Gahunda ya leta ikomeza kudushishikariza kuba twese twakirinda icyorezo cya coronavirus, kubahiriza amabwiriza minisiteri iba yashyizeho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kuri ubu ngubu rero nk'uko mubizi, ni icyorezo leta ikomeza guhashya kugira ngo tugaruke mu buzima busanzwe nk'uko byari bisanzwe cyangwa se nk'uko byari bimeze mbere. Corona irahari kandi koko irahari y'ukuri, ahubwo igikwiye nuko twagerageza kuba twayihashya. Ku munsi w'ejo nibwo bapimye ibipimo bigera ku 3961, haboneka abarwayi 17 bashyashya ndetse haza gukira abantu bagera kuri 33, ariko tuza gutakaza umuntu umwe ubwo abitabye Imana bagera kuri 3. Navuga ko umuntu umwe yiyongereyeho ku munsi w'ejo, akaba yari umusirikare w'imyaka 51. Ibi byose rero biduhe cyase birushaho kutwigisha kugira ngo tube twagira byinshi dukora, tubashe kurwana na kino cyorezo. Ejo muri tuzabe tumeze neza cyane kandi twagarutse mu buzima busanzwe. Si ibyo rero byari bituranye inshinga bwo no kugira ngo nakaba kanyuzemo kugira ngo tubane neza kandi dufite ubuzima buzima. Kuri ubu ngubu rero tunyekeye mu makuru y'imikino agenda avugwa. Ni mu ikipe ya Rayon Sport, ni mu ikipe ya Polisi. Bigende vuga ko Usengimana Faustin bashobora kuba bamaze kumusinyisha. Ingo akaba yarakinaga mu gihugu cya Zambia. Ibi byose ukabaza kugenda ubimenya muri ikipe ya Rayon Sport. Byinshi bigenda bivugwamo. Gasogi United ubuyobozi bwayo bukaba bwatumije ikiganiro n'itangazamakuru gishobora kuba kuri uyu mugoroba, nyuma rero yuko ikipe ya Rayon Sport ejo yakoze akazi gakomeye cyane, aho isinyishaga abakinnyi bagera kuri 3, ikaza gutandukana n'undi mukinnyi, aho yaje kuba isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, yaba Kwizera Olivier bamuvanya muri ikipe ya Gasogi United. Kuri uno munsi rero n'ejo ku mugoroba bakaba barasinyishije abandi bakinnyi 2, harimo umukinnyi wo muri Heroes ukina kuri 3 ndetse n'undi mukinnyi ukina kuri 3 muri ikipe ya Etoile Dorese. Ubona ko bose basinyishije imyaka igera kuri 3. Navuga ko ari abakinnyi bagaragaza akazoza mu gihe kizaza. Kuri uno munsi rero icyo tugarukaho ni kimwe: ese uwo bita Hakizimana Muhadjili ibyari byatumye adasinyira ikipe ya Rayon Sport byashoboka ko byaba byakemutse akaba agiye kugaruka cyangwa se akaba nawe yemera gusinya? Bimwe mu byo mutamenye kuri no deal ya Muhadjili nuko ntabwo ikibazo cyari amafaranga cyangwa se kuba yasinya umwaka umwe gusa, ahubwo hari n'ikindi kibazo cy'uko yabonaga ko ikipe ishaka kuba ifite abakinnyi bari ku rwego rwo hasi batazabona uko bafatanya. Ibi rero akaba ari vuga avuga ati mugerageze mubanze musinyisha abandi bakinnyi, nimbona ko ikipe ifite gahunda yo kwiyubaka nanjye nzaheraho mbe naza nsinya. Ibi ngibi bikaba byarangiye ariko ikipe ya Rayon Sport isinyisha Kwizera Olivier. Ubita Muhadjili yavugaga yuko baramutse basinyisha nka Kwizera Olivier bagasinyisha n'Usengimana Faustin, byaba byiza ko nawe yahita asinya byihuse ndetse n'ayo mafaranga akaba yayemera. Ibi ngibi rero bikaba bivugwa yuko Usengimana Faustin bivuga ko yagiye muri ikipe ya Polisi, ariko akaba ari amakuru acaracara hanze, yagiye uza gutungurwa Usengimana Faustin aramutse yerekeje muri ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe abakinnyi rero bose ikipe ya Rayon Sport yababonye, nakabuza Muhadjili ashobora kuba yahita agasinyira nayo ikipe ya Rayon Sport, kuko abona ko yaba agiye muri ikipe n'ubundi ubona ko ikomeje kwiyubaka kandi ifite abakinnyi bagaragara. Bigendeye ku nkuru z'ejo rero ubwo umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United KNC yagendaga atangaza yuko umutoza wiwe Djibu Kassa nta kipe yemerewe kumutwara kuko afite amasezerano, agenda ku ikibazo cya Kwizera Olivier bavuga ko atashyirwa n'indi ekipe kubera ko Gasogi yamuhaye avance ku mafaranga yo kuzasinya andi masezerano. Ibi byose bikaba byaje guteza cyase guteza urujijo mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Birangira ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United butumije ikiganiro n'abanyamakuru. Ni ikiganiro cyiza kubera mu mujyi aho ubuyobozi bwa Gasogi United busanzwe bukorera. Ibi ngibi umurongo w'ibiza kwigirwamo hari ukuba baza kuvuga ku kibazo cya Djibu Kassa byavuga ko agiye muri ikipe ya Rayon Sport, kaza kuvugirwamo ndetse no ku kibazo cya Kwizera Olivier bivuga yuko cyase ubuyobozi bwa Gasogi United buvuga yuko Kwizera Olivier yaba yarasinye ikipe ya Rayon Sport, nabo yarabasinye amasezerano bamuhaye avance ya miliyoni. Ariko ushobora kwibaza uti aya avance bamuhaye ya miliyoni, ubundi umuntu umuha avance bitewe n'amafaranga mwumvikanye. Niba wenda ari 500,000 umuntu ukamuha avance mu 250, nuko ubwo umusigaye mu 250 yandi kuko mu masezerano biba bigaragara. Ariko mu masezerano ikipe ya Gasogi United igaragaza ntabwo bigaragara igihe amasezerano Kwizera Olivier yasinye na Gasogi azarangirira.
ntibigaragara n'amafaranga bamwemereye ngo tuvuge ko bamuhaye avance ya miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ni ibintu byose tuza gukurikirana, baza kubabwira ndetse no kubaha umwanzuro w'ibyagiye biva muri ino nama, byose bikaza kuba bicano kuri BATV 29. Wowe icyo wakora ni ukora subscribe kugira ngo hatagira inkuru n'imwe igucika, ndetse ukadufasha no gusharinga inkuru zacu, ugakora na like kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nishimwe Olivier Ba, Imana ibito kandi umunsi mwiza. Now come as kind of place to find your love, oh your love, oh let me fly just to win your heart. Seeing you coming was like summer rain. My heart was crying, but now it's evergreen. So